mfundisi uma likhona la ligula khona khona la linesigulo khona efuna sisolve isigulo ngoba alikwazi manje ukuthi sithi sihlali nalo yabazalwane ukholwa abanye sikholwe abanye abantu abakude kodwa ngabe ngihlali nabo bengangazi ukuthi ngubani Jesu Jesu abuza abafundi bakhe yiko bayifuna ubani ukuthi bayakholelwa yini uyena uthi madoda akehlaleni phansi angishumayela ukuhlalani phansi bathi iba Jesu saqhubeka ukuthi cha hlalani phansi Jesus abantu bathi nguba yakhuluma test ehleli nabo ake sibhaleni test manje fast abantu bathi nguba Jesu basho okay. Question number 2 ninaki nithi nguba Jesu kufanele bakwazi mfundisi umali bangaqini ngokubona uvutho ngaphansi fanele la ikhabathi ukuthi sinobaba noma kathiwa uqhamuka hlobo lesiwa kodwa siyathi khona ubaba kodwa babengakwazi Jesus hayi siyamazi babengakwazi bofika mfundisi umali sishumayele kanjani sithi inamba yami mfundisi sishumayele kahle Sekudala bantu inamba yakho athatha inamba uthi yaziseseklem Jesus Kuzubona ukuthi akakholelwa yilo muntu ophambi kwakhe ufuna ukukholwa yilo ofikile awumazi lo ofikile ukuthi ulingwa kanganani uyeka lo seduze kwakhe ngifuna ungene evesini yazi kahle kulona ivesi leli kodwa ivukele indaba ukuthi kufanele size sifinyelele ekuthenini ngikholelwe kuwena na ukholelwe kumina yazi ayikho ebuhlungu ukuthi umfundisi uMancuthu yazi umzalwane wakho uyagulelwa kodwa usebize elinye ibandla kodwa likhona ibandla njalo ngesonto yakulo unomfundisi futhi yena athi umfundisi wakhe kodwa mayisese inkingeni unelinye ibandla libizayo Nkosi yami yasona khona ugulo khona befuna lila sikuhlalile abantu ugogo uthemengela la babeka le nduku hayi besiza mina ngathi uMongcwele besiza mina ngoba ikhona into engifisa ukukhuluma ngayo manje iyayidinga futhi uMancuthu ngikene evesini kodwa ngicela ukungena kanje uze ngezudla isikhathi sabantu abalandile emva kwami kunevesi lingibusisayo uthi uJesu ofuna mina akathabatha isiphambano sakhe Jesus akasho ukuthi akathabatha esami Yes uthi ofuna mina akathabatha isiphambano sakhe singilandele Fundisa khona indawo engifike ngithi mangifunda le verse bese ngiba nongqi bakhona abalandelile bengayiphethe Jesus Angihlehla kancane futhi mhlawumbe sizwanga kahle uthi uJesu ofuna mina akathabatha isiphambano sakhe haleluya bakhona umfundisi uManci abalandelile bengayiphethe Jesu ukuthi umfundisi uManci uyababona ngani uyababona ngokuthi njalo ngesonto kufanele sihlale sikhulu ukuthi wena usukhuluma ngobani hayi isiphambano thina sathi sasibheka isiphambano njalo wena futhi njalo ngesonto sibhekane nenkinga yakho sakwazi ukukhuluma indaba yokuphazamisa yakho sokufanele njalo besoqala ukukhonzisa sikhuluma indaba yakho Sina sikona siyabheka ukuthi siphambane singekho Akithi uyalandela akayazi indaba yokusinda kwalesiphambano kodwa umuntu ophatha isiphambano uyasazi ukuthi siyasinda angikwazi ukwenza lokho siyasinda isiphambano kodwa lonke siphethe Jesus Mfundisi ufaka lo ongasiphetha ngithi uhambe yabingelela ngindaba Jesus hello sabona hawu lo phethe isiphambano uyazi ukuthi siyangisinda ngikwazi ukuhamba ngibingelela angikwazi ukuhlala njalo sikhuluma ngemthono kulo leli
kodwa siyohlala sikhuluma ukuthi abazalwane akusayithola ngoba siphethe isiphambano. Kodwa ngomshado lo phansi isiphambano uyakwazi ukuthi lento yomjola ayikho masesiza. Siyabonga kuJesu. Siyohlala sikhuluma indaba yemithi kusoze simile indende ukuthi bazalwane umuntu okholwa umuthi akawuphathi. Kodwa le phansi isiphambano uyazi ukuthi umuthi angiwuphathi ngoba ngiyakholwa kodwa lo ongakholwa. Jesus. Isonto sihlale sikhuluma indaba yemithi. Hallelujah. Mfundisi mfana uyazi ukuthi kuyawuba mnandi kanjani abazalwane bonke ngamhlazane bathabatha iphambano. Kunama-topic esontweni esingesangena kuwo ngamhlazane bonke abazalwane baphatha iphambano. Kodwa siyoqhubeka singene kuma-topic athize abazalwane mabengakayiphathi iphambano. Kufanele njalo sihlale sikhuze ukuthi esibamba ayihambi lapho leyo ndlela ihamba iphambano sakhuze ngoba uyazi ukuthi isiphambano sibhekisephi. Thank you, Jesus. Awu ngashawa kuleso yazi ngishayiwe kuleso. Hallelujah. Isiphambano sasine-direction. Hawu ngakhuluma inhlamba isiphambano ngomdlalo sesasine-direction okwakufanele kiwe khona. Hallelujah. Kodwa lonke siphethe isiphambano akanayo i-direction kufanele sihlale sikhuza njalo kodwa lo phethe isiphambano uyazi ukuthi sibhekephi nesiphambano. uJesu mathabatha isiphambano hayi phela singakhuluma manga kushuthi bangikhuluma uJesu isiphambano sakho uyazi wayibhekephi naso angithi yayingekho indaba ukuthi angahamba nakezinye ngoba uyayazi i-direction kodwa lo mlandelayo angasiphetha akayazi i-direction ukuthi isiphambano sibhekephi. Ngathi ngikhuluma inhlamba esontweni ngoba ngithi yeka ngoba ngithi manje sisakhipha kuleyo kulefi Nkosi yami. kulolu hambo sekuyinhlamba. Jesus. Angithi ophethe isiphambano uyazi ukuthi uyavalelisa kusenza isenzo sengiphethe isiphambano manje. Thank you, Jesus. Sengicela ubuyele ekhaya ngangaxoshiwe phela. Kodwa lo ngaphethe isiphambano uzoloku echaza ayi manje siyafisa ukulungisa. Uyafisa ulokhanethi njalo uzosebenza zame athi sethi uyazama vele axoshwe nasemsebenzini phezela ukuthi lento enicabanga ukuyenza yikho kodwa manje ngoba uyayifuna nje uyizama ngenkani khona uNkulunkulu asekukhombisa ukuthi lento ihlalela yikho. Jesus. Lokusiqambela amanga la ufika noBlue ayuthi ushawe yiwindi emsebenzini kuvele kwavuleka iwindi kwathi phapha umoya washawa yiwindi kanti ushawe indoda sisi siyakhonza wena ubhizi lendoda. Akangiphela mina ngisaba ukukhuluma Jesus. Masiphathe kahle isiphambano. Yabona mawuphathe kahle isiphambano. Thank you, Jesus. Siyaphenduka naso sikumele isiphambano. Hallelujah. Awuthi ngiphinde ngithi mina baba uma ngimawusiphathe kahle isiphambano siyaphenduka naso sikumele isiphambano. Hallelujah. Sekufika inkinga emshadweni sekufika inkinga emzini wakho kuvela kuba isiphambano bayisakwazi isiphambano uthi ngafika imimoya izohlasela uma isiphambano. Jesus. Sithi zasafaka thina abazalwane esihamba nokodwa kuma isiphambano. Oh, Jesu. Siyabonga. Sasikuhleba thina esihamba nawo kodwa simi isiphambano. Jesus. Sasithi ulahlekelwa umsebenzi impilo iyaphetha kodwa sime. Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Angiphela namhlazane mfundisi umani Jesus. abazalwane babamba isiphambano. Hallelujah. Ukuhleba esontweni ngeke kusaba khona kodwa manje ngoba usakwazi ukuhleba esontweni kusho ukuthi isiphambano awahlanganisi. Umuntu ohlangene nesiphambano uyayazi into yesiphambano. Okay ake ngisho lento indlela nendlela inemithetho yakhona.
Uma uphethe isiphambano uyayazi imithetho yakho. Uma ungasiphethe futhi isiphambano uyayazi imithetho yakho. Phela nina nisadla nezinyama lezi ezihlatshiwe. Jesus. Kodwa uthi uphethe isiphambano. Sisakufica ematiyeni kodwa uphethe isiphambano. Sabhala incwadi encane ekuthiwa hambisa lapha kaMasibanibani incwadi encane uyamukele na ufunde kuthiwa ngomhla kaSoreni so like asiphuza iti sicela ukuthi nawe mama Soreni so ube nathi nawe ukhekezela uyakhona kodwa uphethe isiphambano. Jesus. Yazi ukuthi inabazalo nikela isidayisa ngento encane. Sithi sasambe nawe sashumayela nawe sama nabe sekuvela kufika incwadi encane uyamukele nawe sikubone sewukhona entendeni lakhona sewuhleli ugatha amaplate adlula nabadlula nabagadlula wena usukhuluma indaba amaplate ebazalwa amaplate ethi asayingeni lokho. Hayi